Jotono no lam sobo ani channel kai tomung norok ani channel subscribe khlaiya ko kai subscribe khlai ready ang ketar job advertisement ta online information related video sanam nga phaidi tini kaisa gatal notification alenai omong kanga travel welfare department je free job oriented course ni bagai apply khlaijak rok ni bagai kenaro video no paithak jorate nai tungni kam kai saimana ni bagai omokhai je merit list obo kangkai free job oriented coaching 2022-23 season ni mo travel welfare department je application khlaijak rok borok ni merit number katai bumung tongo application id tai gender tongo kangkai norok nainai di ang pdf no bori ruano description no norok thangi nainai di kangkai o jago free job oriented course ni bagai bumung kai application id tai gender tongo amho ngai josro dev memorial hall supari bagan agartala tripura west tongnai obo kangkai omo bufuru ngai kangkai omo 31st october 2022 ngai norok ni joto original documents lang thang dia jagao jefuru counseling ungfuru o jagao free job oriented course ni bagai 408 ta tongo candidate rok kangkai borni application id te gender rok rijak tongo jagao haike note kisa tongo free mo kangkai free coaching je oro jee tai NEET ni bagai PCV borok ni merit list o jagao tongo merit number bumung tai application id obo bona norok nai nai di tomung norok apply khlai tong kangkai norok apply khlaijak kangkai nai nai di official website bori ruan norok official website o thangi bo naima nai norok katai pdf description no ri renai kangkai ta kisa tong nai doro free job oriented code amukhai PCMB 2022-23 season ni obo o jagao bo merit number khaino o jagao counseling nai obo dosro dev memorial hall nai norok ni joto original documents tai income certificate original ok langbai norok ni mobile o message rok thangkana kai message thangkana o pdf no bangri ruane description no norok download khlai nai di norok ni merit number bisok te application id rok tongo jagao norok kamkai nai di sekang nai norok ni mobile number bo message rok thangkana kangkai message rok thangkangkai bo dino klai abo bo norok ni mobile number on thangkana norok ni merit list bo norok ni mobile number on message o thangkana kangkai mobile number o je message thangmana bo phone gana iko amokai je mobile number o message thangmani obo NIC SMS sanai obo 27 october obo message thangkana nongoro gangka jagao tongo mo travel welfare department ni simi message phayo nai tai oro nini bumung tongnai kai application id number tongnai gatai norok ni merit number tongnai norok free oriented coaching hayake ba norok bo tekesa JEE NET rogo de apply khlai o jagao counseling program ngai bo 31st october 2022 monday barta o kai obo kangkai dosro de memorial hall supari bagan agartala oro sajak kanorok ni joto original documents lang thangbai di nai kai income certificate bo norok talangi ma thangnai kangkai norok tamung apply khlaijak kai merit list nai di kangkai tinin bagai amsuno situng jotono no hambai।